zirna huanga chuan Samagra Shiksha hnuaia Sports Center hrang kan thlir ho dawn ani. National Education Policy sangni somhnia chuan in thiamna lam physical education hi subject dang ang boka poimo ada to a science, mathematics le humanities te ang bokin physical education te arts te vocational crafts te hi school Zirlai Naupang hlom khom tur an ni to ani. Hetiang ani awang hian Mizoram Samagra Shiksha le Sports Association then khat te chuan School Sports zirna kalpuinan Memorandum of Understanding ziakin tho hauna tur an siama. He tho hauna program hi Grassroots Sports Development Program ti ani a. Mizoram Samagra Shiksha in Sports Association panga tho pui te chu Mizoram Boxing Association, Mizoram Badminton Association, Mizoram Football Association, Mizoram Weightlifting Association le Hockey Association Mizoram te ani. Mizoram Samagra Shiksha chuan Grassroots Sports Development Program hnuaia hian Mizoram hmun hrang center somli adina. Sarkar sikula kal naupang kumruk atanga kumsom pali in karten sports discipline hrang training an nei thin ani. Training an nei thin atanga an thlenchin en fiana le an hmasawnna te na pakhatatan state pum huapin inti siak na te po nei ani. Grassroots Sports Development Program baka hian Cricket Association Mizoram tenen tho dun na chatak an nei boka. Cricket zirna hi aizol khopui chung school somle mundang school pathuma kalpui me kani. Cricket zirnan hian munzau angai lem lava. Tuna kan hmu ang hian neta hungin ball vom le buak azir theih maya. Naupangte hi an thiam chuan ground pa ngaya chatakin an khel thei mai thinani. Cricket zirna hian hunrei lo te chungin hmasawnna hmu tur te po oma alom om hle. Chu brenda bia thansang ya zembo gali veng kan ya middle school ka kala Samagra le cm thunzomin cricket ke zirthai pha zarama in under 15 le 19 la katinga 15 ni kum khanin bilaya kan kala tungkuma hian Andhra Pradesh Visakhapatnam kan kala shooting takin karin Thank you. Coming to my sovereign hamte niya zembo ka oma ka heta government middle school a hian cricket Samagra le kemina in thunzomin kan school a hian cricket zirna anlo siam wangi kaloma ne kha zir chau ne lovin ka hun ola te cricket te ka practice thei pha kan lo hle ni Mizoram ayo in under 15 ale under 19 a ka kal thei pha boka kalom mani ni kum khan under Mizoram ayo in under 15 a bilai Chhattisgarh kala tun kuma hian under 19 a Andhra Pradesh Visakhapatnam kan ani Kaming chungur thansagi niya zemabo gali venga kaniya chuanin middle school venga hianin kan practice Samagra le game te in thunzomin cricket ka khela chuanin nikum khanin under 15 a bilaya kanjina chuan tukuma under 19 a Andhra Pradesh Visakhapatnam kanjin Samagra le game te in thunzoma cricket ka khel thei kalom heya anmani wangle le hianin kerel te kanei pha donin kya kalom de to kani juhan nila lom zola niya cricket hi game le Samagra in ang buatsaih grassroots cricket game an buatsaih cricket ka khel tana kan school aron buatsaih high school ka kalhian zirna lama te po pui thawa chumi wangjuan Mizoram Cricket Association of Mizoram in Mizoram Cricket Academy te tingme thei ani Samagra le game in cricket school an buatsaih ma hian Mizoram Cricket Academy te ni sompanga thazuan thanga te kan hel ve theia chung laga te chung kalom he ni Amen to vial shed ania Samagra cricket school cricket kazera nakko apo tan pui he ni Kaming chu timothel beglo ania Samagra cricket school ke zirna bulkatana zirna lama o tan pui le ani anom ka ti he Kaming chu jadal ram luata ani abi CM coach tajing mi kani CM le Samagra ten cricket grassroots school an honna bulan chana changhen zema bok middle school hi ka en kola atilai muna an ombian hai kan naw te jinga
ปกตินะจังกันในแบบโซนเนี่ยว่าจะรำทีมากันร่วมรู้แต่และอะไรเราปังฟิวเจอร์เลยคริกเก็ตตอนจินเมตแต่กันในนี้ล่ะจะรำทีมาเห็นไปเชียร์ปทุมในกลุ่มละหมาดคันอันดับ15น่ะกันถอดเทียกลุ่มน่ะอันดับ19น่ะปทุมกันถอดเช่าเลยจะได้เงินเบียปาฮีปัตติอันดับ16น่ะกันได้เช่าเลยจะได้ส่วนนี้กันแต่ยังต้องเป็นอะไรจังอินสมัครรับเป็นและเสียแต่จังกบินกันคริกเก็ตกราสรูทบัวเสียจังกันน้องปังอินแคริเอร์รันเลยสองจันทร์นี่กันเสียกันล้มได้ไหมอันที่ไรมุน่ะจะมาบอกคริกเก็ตคลับเป็นท้องกันชัดกันใน CM หัวกราสรูทสมัครรับโปรแกรมเห็นน้องปังฮีกันในนู้นนะสมเวลบอลอันซีระเอาไว้รอสู้มีเกมที่มีทิ้งตานี่เราเวเดียวอันฟันสเตกันในคัลฟัลเดอเขาเตะโฟกัสจางอัตมาสุดท้ายจนอันนั้นคุยกันจุดมาคริกเก็ตโปรโมทกันดูนั่นละมาเห็นอัตมาเตะเป็นคริกเก็ตซิร์ตีร์กันดูสุดท้ายจนในสกุลไอ้สมัครรับเลย CM จังกับเตนะสกุลละคริกเก็ตกันดูจิลจังเห็นคริกเก็ตเห็นกันแบ็กอัพตัวน้องปังเพลย์ตั้มตักกันเลยมิจฉาคริกเก็ต population พวกกันกลางโซนเองกันเสียสมัครรับเลย CM แต่ท้องในฮีกันง่ายลุยนกันล้อมเถอะที่ท็อปสุดกันโชว์เซลโดนนี่ฟุตบอลจีนสกูลสอนปฐุมกัลปุยเมกันนี่ไอโซขปุยซุงบากะดิสทริกตินาเนอันนี้เทรนเนอร์ตะไกช่วยดานอังเซลินอมเจเนตะกินซิร์ตีร์อันนี้บอลขัลดานเล่คอนโทรลดานเตนเอาปังเตนอันที่อัมพาเล่อันนี้มิโซตลังวาลฟุตบอลลูจิลถูกตักอินเดียเพลเยอร์ชัดตักตะกันเล่าในเทตะบกะมิโซเอาปังเตตุยในเกมอันนี้บอกเนนซิร์ไลเอาปังเตนอันพูดปุยเล่อันนี้กำพิงจูอาลาลิตโลอันนี้ลุงเลดี้สิกจารองกันนี้จะบอกเซ็นเตอร์อันนี้จวนกราสรูที่อัฐาให้โนเกมอันนี้อังรัวอัพอัพเกรดอัฐาเจล่าจวนเฮ้อันมินจิรตีเราฮีกันสาธิตอันทางเจ้าบอกอัฐานี่กำพิงจูว่าสมทบเจล่าอันนี้สัมภาษณ์ดิสทริกCenter, College Center, Samagra Shiksha le MFA in Grassroots Development Program. Football zirna kandong hi kalok puye emaw ma ka sawn pha chunzom zel tla kani. Kaming chu Ramdin Zawa niya Champhai District Khawngaiha Center atanga local kaniya MFA le Samagra Shiksha tena hetiang GSDP mga football in elna an buatsaih te grassroots an da te hi ma kan sawn ema na kin zela heng grassroots naupangte hi ruihlo chungchang le film tur chungchanga in zirtirna thatak ni in kasia kalpui chunzom zel tangani hetiang anga football zirna grassroots program kan boipui zel chuan Mizoram hi senior level apo di se ma kan sawn zel ka base yani kalome coming to kelal road puya Khozol district kania footballer hianin trainer kani tunai kan mule kan hriat ang hianin Samagra Shiksha yan le MFA Mizoram Football Association tangkop hianin hemi grassroots level hianin naupang middle section kan train thi man sawn Mizoram pon ma kan sawn pui ka ringa development ron kal hi atha ka ti khop mai nakina po senior level apo ara aron lan ngai ka base ya thra ka ti khop mai hockey zirna district ruka school pasari a kalpuyani chung district chu aizol lunglei mamit serthip kolasib le na thial te ani hockey hi pumro alen vak ngai chuang lo ani awangin Mizotan international thlengak khel thei zingami ani tuna po mizo nulal remsiami kan nei meka ani po Mizoram mai ba ka India ti ming thatu ani chho me kani
lo thua mi ania tuna hianin hetilai sai hockey training center a hian coach in ka omeka chuan hetilai hmuna Samagra Shiksha le hockey mizoram a sei suntin tangkop tina helai hmuna tournament an ron da hi an lok puin kan sia a tha ka tia a chan chu hmun sana chuanin hockey in khelna turte hmun zau tak tak ten nei lawa helai tournament an ron kel tira an khel aron kal tira an khel le tuna final a an tournament khel chu a din hmun kha insan lei to lu tukam chuwan chuan he tournament hi a hloting le in ka sia tunang hun ni lo le entina chumi ni lawa chuanin keima ni hetilai sai naupang in khelte kan skills te mu na hun an nei boka e tin grass ground na in khel na hun te an nei boka chulaya chuanin players tin te hian hmasawnna an nei vekin ke chuan ka mu a tunan in khel dan an final match te hi aron kal tira an match tinen te phei chuanin changkang to takania chuwan chuan tun ang hun tournament hetia ang hun hi Samagra lam te po hian siam chun zom zel sila in naupangten hmasawnna kan nei nga tin in thiamna ni chho ni lawa po an nun phunga te a hockey lai ni lawa po hian an hmasawnna tam tak ka mu in ka sia tunaron in khel naupang district sang sanga changa local khom te a hian talent thatak tak na yan oma ami pa meichia in chungang chuanin heng ang zirna cha te dongin ti se chuan district ai o chau ni lo state represent national la zu khela India team te hial thleng thei tur po ka mu in ka sia abikin kan center hetilai then zol sai center hi meiche center bi kan niam chuanin tuna tournament in khela hianin kan lo players te kan lo ena academy alu thei tur naupangte an omem ti te po kan lo ena chunga po chuanin mu te po kan nei venwal players tan district te tan te po an hmasawnna ro pui takani ka beise boxing Zirna district pasaria school pakhat chewa kalpui ani a heng district te hi sia ha champhai mamit longtlai saitwal khozol le na thial district te ani boxing Zirna atan hian manro tamangai lo khop maya mizo khelchi takte po ani ome mani tiat puile ri zonga po weight category huam chunga mi te chau in tumna game ani a no pangti in cher theina tur game ani weightlifting Zirna district Baroka school pakhat chewa kalpui me kani boka chung district chu aizol lunglei champhai serchip saitwa le khozola te anni mani tiat puite ne na in elna bok ani awangin mizo khelchi tak bok ani ti asiata tuna po Indian weightlifter lar tak Jeremy lal rin nunga kan nei meka ritchoi hi school atanga omzinei tak Zirlai ten an zir chuan eizon tlakani mai baka ramta na mi hlutak cher chhuah theina ani don ani
oh hey kan thret angin Samagra Shiksha le Mizoram Weightlifting Association te theihtawp na duhkhawp maya hey avoi khatnan Samagra tangin hey grassroots naupangte weightlifting te minon thlanga alomong kum hey district paruka tangin weightlifting in fiammi hey somnga chuang an ron kal theya alomom khop mai naupang talent tak tak te hey kan voina ap te po an choya kan hmuah naupang talent that zia kan hmuah hey hi association atang chun malak te a re emaw achan chu kan nu le pa tam tak te hian kan fa te rit choi tan hian an du bawk lowa masimi zo ten kan talent emaw chu nu le pa te pon naupangte hetiang weightlifting lama te an lo zira ne pon lo lau lo la technique emaw bunga tang ten zira thing bunga tang ten le pai bunga tang ten zira khatianga technique an zirna na chuan engma kha hlom lowa in thiamna chuan taksa lum lo chuan in liam vek thenia technique thiam chuan engpa hlom lowa chuwaka mizo ten ritcho hi kan talent wangin Mizoram future ai chuan hey kan thriatangin Jeremy te po Commonwealth Games te po gold medal al theya kan ma loka Asian Games te po hey a choi le don ani a tianga wang hian mizo ten kan talent zia kan mu chiang emaw a pian kan ena Jeremy te po mizo pian panga chun a pangai ve me ni a he ai talent thata no Jeremy ai talent te po kan lam hu mai thia chumon chuan mizo mi puiten kan nu le kan pa ten grassroots hi khotina tuna kan district tina kan kalpuyang hian milo tuipui zel tur khan kan som chu ni kalome badminton po district pasari a school pakhat thewa kalpui ani a chung district chu aizo lunglei siaha mamit longtlai khozo le na thial district te anni zirlai ten ma an sawn pui hle a naupang chuan rang le in thazau tak tak tan chuan eizon na tan po a thlan tlak ani Sports Center tina hian trainer le assistant trainer pakhat ve zel da anni a anni hian naupangte hi zirlai pa ngai ti boilavin an zirtir thin ani grassroots sports development program hian naupangte chu discipline von konga na satakin apuya an attendance te po a that pha school ban san te po heng center a te phei hi chuan an tlem pha hle ani center tina hian in fiamna manrua an mamu ang leina tur sum te po ro man ani a manrua mai ba ka first aid kits thlengin ngai to sak ani a trainer le assistant trainer te lo man tur po pek ani center shanga hian kumtluan zirtir anni lawa tharuk chung zirtir anni hemi hun chung hian trainer te hian no pangte chu omzenei takin an zirtir thina no pangte hian an puitlin huna eizon na atan an man thei tura kong ko mute zirzui dan tur an sha theihna na cher chhuah hi Samagra Shiksha chu